Serokê Şapêla Azadiya Kurdistanê Siyamend Haco bi daxuyaniyekê ku gelek estiyar bû û gihîşte Rûdawê dest ji kar kişand. Di daxuyaniyê de ku ji Rûdawê re jî hatiye şandin, Siyamend Haco dibêje ji bo ku bêhtir xizmeta Kurdên Sûriyê bike wî ev biryar daye. Di wê daxuyaniyê de hatiye ku ew dibêje, yanî dibêje ez di 14 saliya xwe de dema ku li Almanya li Berlînê xwendekar bûm, bûbû endamê komeleya xwendekar û ciwanên Kurd piştre dema ku edî bû xwendekarê zanîngehê wê demê dibêje ji wê demê ve ew ji bo Kurdistanê xebatê dike. Daxuyanî dirêj e, tiştekî yanî ji bo gelek kesan neçaver rêkirî bû ku ji nişkê ve Siyamend Haco dev ji Seroketiya Şapêla Azadiya Kurdistanê bide. Siyamend Haco siyasetmedarê Kurd ji Almanyê ji Berlînê li gel min e. Siyamend tu bi xêr hatî. Ji bo min û gelek kesan bi rastî surprîz bû ev. Sebeb çi bû te dest ji Seroketiya Şapêla Azadiya Kurdistanê berda? İstîfa kir. شەف باش دڵبخوین. Baştır. بەنێ بەهۆرگام دا پارتی سیاسی ینی پارتی ئالاڤەکن ji بۆی بگهنە ئەرمانجێ خۆ. ئەرمانج چیەت خزمەتێ ji miletê xwe re bike. û tu bigihê bi hewerîkê ku partiya te weke pêwîst nikarî xizmetê bike û hedefeke esasî ya partiya gereke ew bê xeyrî خزمەتê ji miletê xwe re bike, xizmetê weke partîke Kurdê Sûrî ji Kurdê Sûrî re bike, divê te hejmarek ji xelkê li dora xwe bidê hevdû. û tu bibînî tu nagihî vê ermancê, divê tu bifikirî sebeb çi ye û bi rastî ez 5 sala Serokê Şapêla Azadî Kurdistanî bûm û ez gihame bi hewerîkê wextekî weke pêwîst em nikarin xizmetê bikin, weke pêwîst xelk li xwe me nacivênê û divê tu bipirsî heke wisa bê sebeb çi ye? Bi heweriyam de heke partîk pêş ve neçê divê yekî seroketiya wê dest pê bike. Gelek biryar di Şapêla Azadî de hat nestandin, ez mes'ûlim berde, heke serkeftî wê ez mes'ûlim berde û heke neserkeftî wê dîsa gerek ez mes'ûlim berde û min biryar stand ew weke daxwaz weke min dixwest weke belkî welatê me Kurdistana Sûrî dixwest pêşketin çê netbû û ez sebebekî esasî me ez serokê vê partî min divê mes'ûliyê bigirme xwe loma jî min biryar stand ez îstiqala xwe bidim belkî hevalên qiyadî kesê nû werin garbin bêhtir xizmetê bikin weke pêwîst. Yani kak Siyamend Şapêl dimîne, yani Şapêl nayê hilweşandin bi çûna te re? Na Şapêl dimênê siyaseta Şapêl zîvî dikin berdewam bimênê û ez jî dimênim endamekî Şapêl ez ê ser asta encûmanê ya Berlîn ez ê karê xwe bikim bas bi rastî weke min got tu bigihê wê bi heweriyê partiya te pêş ve naçê divê tu bipirsî sebeb çi ye û ez min dît pêwîst e guhartinek çê bibe û guhartin divê seroketiyê de çê bibe heke partî. Başa yani ji ber ez sebebekê. Aha. Edî tu karê siyasî nakî? نازێ کاری سیاسی بەردەوام بکەم وەکەم گو ez partî de dimênim bes ne di seroketiya partî de û ne di heya qiyadî de ez endamekî partiya xwe me heke partiyam ser vê riyê herê ez ê berdewam mênim endam hedefa esasî ya Şapêla Azadî Kurdistanî ew bû xizmetê ji Kurdê Sûrî bike bê dengê Kurdê Sûrî tu dizanî îro di Kurdistana Sûrî de di mehwerê esasî hene encûmenan niştîmanî ya Kurdî û PYD û em divê biheweriyê û ez jî divê biheweriyê û hejmareke mezin ji Kurdê Sûrî divê bihewerî ne ev her du mehwer ne ser bi xwe ne bercewendiyê Kurdê Sûrî de kar dikin encûmenan niştîmanî alaveke destê Partî Demokrat Kurdistana Iraqê û PYD alaveke destê PKK de bercewendiyê Kurdê Tirkî û Kurdê Iraqê ev her du mehwerê habrêve dibin ne bercewendiyê Kurdê Sûrî me dixwest rêke siya rêke daxwazê Kurdê Sûrî bênê ziman bercewendiyê Kurdê Sûrî de kar bike bes me nikarî bû wê bikin
وكم قوت واختات نكار بي تنبي ريكا سيا وتخلكين كار بي الدوراخو بجفيني صديصة كيماسيا سروكاتية و داخوازك مظن هيا كردي سوري جو ام بريارام بكفي دستي مدى بست في كسكي دي في بارتي بريفا بي بلكي او سركفتي ترويش من كاكسيا ما تشتكيدن يعني بقاسيكم مش تفهم كر اگر تن نزکی انا کسبی یانجی نزکی پیاده بی پارتیا که دوری وان بیل دروی وان بی نکاری سرکفتی بیل روز آوای کردستانه؟ از فشلی بس نمعناه انك نكاري سر كفتي بي اس سياستا خدا سر نكتم من نكاري بو براستي هيزا كسسيا افا بكن جو كاربي ببي الترناتيفا كش و هردو محوري جو نش بوي برجوندي كردي سوري كارتكن هيفيام هاي تفجر كديتشي يعني هفالي من يبردوام بكن او كاربن سركفتي بن سروكين وسروكان وكاركي باشترج ببكي او هيفي من براستي از بس بهوريام دقلكي قرينga تفجرك سياسي كردي هبي بری هر تشتی بر جوندی کردی سوری بپارێزن ئەم زانن کوردستانە سووری ئیرۆ پێدێ برێڤەت بێ بەس نەش بەر جوندی کوردی سووریرە کارتکێت زانێ کورسانە سووری بەترۆلاخوا غازاخوا زیراعەتا خود gelekî zengîle Ama ve kaksiyamen ama wan Kurdistan parastin Rojavayê Kurdistanê Hêzên Sûriya Demokratîk Rojavayê Kurdistanê parastin bêhtir 11,000 şehîd danî sewak nimûne yani زاني اف قوتنك يعني براستي اس جي نقان يعني نوع باريس باني كس ندي هبانا بباريس بحسيا جي هب جاج مرد قوت ام سوري باريس ديجي اسرائيل وام زانين بحسي بان هنا كدي سوري باريس بان ايرو اف كسي هات نصر دستلاتي ديفيجن نعم بانا بشار نتشوبا بشار هشت اف حزب بحث هري لو مات في ام سوري بريفا بن اف شاشه يعني الترناتيف هر جارهنا نپیدی بانوی هیزا کدی هوانه کورسانه سوری بپاریزی و مثلا او هیزا کدن در نکت مثلا ورده يعني هیزا کدن در نکت او بون الميداني وصايا بس ندي ساجي معناه شيء نابي ام نخوازن ديمقراطي هبي باشا كيد المخين افكسي ايرو كورسانه سوري بريفت بن چ شرعت يا واحيا يعني نهات نهل بجارتن وكا هيئة تحرير الشام بيتشاوى نهات نهل بجارتن هات نسر دستلاتي وبزوري سر دستلاتي دمينن باشا خديكي صلاة 2012 هذا اف اداره سر دستلاتي چما حتى هل بجارتن چينا كنو امنو نريخو هل بجيرن اف مشكلك قالكي مصنا نا بس بيش ولام بارسنا ما في واحية بريكا ديكتاتوري اداره منطقه ما بريفا بن وريكا نديمقراطي وده شرعي سر دستلاتي بن اف دوی ام پارتیکا کردی دوی هبی دنگی کردی سوری بی و نه دنگی کردی عراقی بی و نه دنگی کردی ترکی بی برجبوی برجواندی مکار بکی از فشلیم دوی کاری دا براستی و کم گود از هیوید کم هیزک هوالی من یه بردوام کاری خوب کن سرکفتی بن بس گلکی گرینگا دنگی کردی سوری هبی و ابن برجواندی مصلحه خلکیرا کار کن وی امش برجواندی خارج برجواندی کردی سوریه کارکن حتی انها اف هیز چین ابوا ما محاوله کر بس ام نسر کفتی لیت اگر تدبیجیت وکا سروک شپیل آزادی نسر کفتی بی لیت کاری دنده گلکی سرکفتی که سیامت زیدن حقیل خونک یعنی دواری دیپلماسی دا دواری لیکولینان دا ناونده که مزن هم بریوا دبن پیواندی انت لگل اوروپیان لگل امریکان گلکی بخورتن یعنی دیپلماتکی باشی از وی بیجم یعنی برا کرد و برنگ کدن نبینن في مسألة شان ده يعني بحثا هناك رخنكر ريبا بريا خسرو آلي اندني سياسي كاكسي آمد ليه نتیجه ده انجام ده شان ده که کردی هاتا آوا کرنج بکو دست لگل شامه دست به دانوستاندن بکه افجی شکی باش بو نه؟ ولو يا صديقات بس ام سركفتي بانا وهردو علي سركفتي بانا سياسة اخوده ويشرح حتى ايرو بارا رونشت بانش هيبا چارا و افشاند هاتيه دمزراندن وشرح بارا ناخبه ومشكلة كما
تفگەرا سیاسی کوردی سووری هەیە ئەس بەری پێرەکەی شامێ بووم و سەرۆکەی ئەنجومانە نیشتیمانی زەمینارێک شامێدا تێدە دەبێژێت بێ ئەم نەرێک بەرینە ئەم نەمەعارەدن vê nîzamê re baş e heke tu sal xwe meyzêlê bişkileke bi rastî ev kesî hatine ser desthilatê ihtirafê hebûnate nakin ihtirafê bite nakin hetan ha weşandek çê kiriye bihtirê tevgera siyasî Kurdî temsîl kê û bitere narûnê û hê tu dibêjî ez nemeharidim tu nizan bê tu çî tu nikarî daxwazê miletê xwe jî bi dest bixê û ev mişkileke mezin ya tevgera me siyasî û ji aliyê dîve danûstandin dibin danûstandin bi îdarê re dibin danûstandin qesedê re dibê behoryam de gerekekekê mezlûm hevdî danûstandina biseknînê heke ciddî bê bi rastî dixwaze vê şandê re bin sîwana wî de ev şandeha hate çêkirin heke bixwaze şandêna danûstandin çêbê bi nûnerê Kurdê Sûriyê danûstandin çêbê gereke hemû danûstandina biseknînê bêjê fermo va nûnerê me hene hatine konferensekî got min birêve dibir bin sîwana wî de برêve çû ev nûnerê Kurdê Sûrî ne nûnerê way siyasî ne ware rûdin bes vê nakê ji ber wekem got em bercewendiyê ûkekê Mezlûm Ebdî jî bercewendiyê PKK diparêze ne bercewendiyê Kurdê Sûrî سیامند حاج و سیاستمدارê Kurd ji Almanyê ji Berlînê gelekî spas